Lokovela ndi madekwana huko tevera mafhungo pano kha Belran News Channel vha tshi kwabalelwa nga Rufhi wa Tshikovhele. Tshanduko ya kilima i fhungudza vhubveledzi ha mafhi ezwi ndi u ya nga ngudo ntswa ya anḓadzwaho kha General Science Advances. Tsedzuluso yo rongo phanḓa nga University ya Chicago yo wana uri ḓuvha ḽithihi ḽa mufhiso wo kalulaho ḽi nga fhungudza vhubveledzi ha mafhi nga phesenthe dzi hovhelelaho 10. Ngudo yo ḓisendeka nga data yo kuvhanganyiwaho lwa miṅwaha ya 12 kha kholomo dza zwigidi zwa ḓana furaru ngei kha ḽa Israel. Vhasedzulusi u bva Chalmers University of Technology ngei Sweden vha ri u tsitsikana zwikepe vhuimangalavha zwi na ṱhuṱhuwedzo khulwane kha vhubvisa gese kha ḽa Neva Bay, Gulf of Finland. Vho rekhoda u bviswa ha gese ya methane huhulwane ka 20 kha nḓila ya zwikepe musi hu tshi vhambedzwa na fhethu ha tsini hu sa thithiswi. Tsedzuluso yo gandiswa kha General Communications, Earth and Environment. Ri bvela phanḓa na mafhungo ashu nga u lavhelesa ḽine ḽa ri muhumbulelwa wa miṅwaha ya 71 ane ya vha maine vho Mavhungu Andries Mashaba vho ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani Mulovha ndi malugana na zwine vha khou livhana na mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa miṅwaha ya 14 nga ḽa 2 ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi mahoḽa vhuponi ha Mudimeli kha ḽa Nzhelele. Zwo ralo avho muhumbulelwa vho sumbedza uri a vha ḓivhoni mulandu he khothe ya fhirisela phanḓa uyo mulandu ya kha ḓuvha ḽa vhu-18 ḽa Fulwana uno ṅwaha. Mudzulatshidulo wa Action SA kha tshiṱiriki tsha Vhembe Musanda Vho Khwara Nengwe Khulu vho amba zwi tevhelaho. Ḓuvha ḽa vhuḓi vhathetshelesi, ane a khou amba afha ndi Musanda Khwara Nengwe Khulu vhane vha vha mudzulatshidulo ya Action SA afha kha tshiṱiriki tsha Vhembe. Na ndi khou ri ndi vha ḓivhadze vhathetshelesi zwa uri vho Mavhungu Andries Mashaba vhane vha vha maine vhe vha tshipa ṅwana wa miṅwaha ya 14 hangei ya Mudimeli vho fhedza vho fariwa. Vho no dzi vhonadza khotho zwifhinga zwo fhambananaho fhedzi vha dovha vha dzi vhonadza habe namusi khotho ya Dzanani. Mulandu wavho u sudzuluseliwa u swikela nga dzi 28 dza July ṅwaha uno. Ndaa. Shango ḽo dzhena kha ḓuvha ḽa vhuvhili na musi ḽa u lila lufu lwa muthusa phuresidennde wa kale wa ḽa Afrika Tshipembe Vho David Mabuza. Muvhuso wo ta ino vhege yoṱhe ya uri fulaha dza ḽa Afrika Tshipembe dzi vhe dzi khou phepheḓela fhasi. Maḓuvha aya a u lila na uri fulaha dzi phepheḓele fhasi ndi nḓila ya u hulisa mashaka nḓila khathihi na u sumbedza ṱhonifho. Vho Mabuza ndi vhe vha lovha nga ḽavhuṋa vhege yo fhelaho vha na miṅwaha ya 64 hune vha khou ḓo ṋetshedzwa mbulungo ya tshiofisi nga Mugivhela. Muraḓo wa komiti khulwane ya lushaka National Executive Committee Vho David Mhlobo vho vha na maipfi nga ha mufu. He demanded high levels of excellency, issues of integrity, and more importantly, issues of performance. He actually will frown upon issues of mediocrity. He will also frown upon those who are leading government to speak about issues that they don't have first experience. At a particular point, I had an incident where he asked me whether the report I'm giving him, am I aware of the situation that I'm reporting, or whether it's my official. I learned that I must be on the ground as a government employee, responsible for local government at that time. Akho guma ngurali mafhungo fhano kha Belran News mathina muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na uri tevhelela kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana uri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimisi vha masheleni vho ḓiṅwaliselaho.